Lakhakroi ki thom langhin constituency long non ke bangji KAC MSC kili kalong Congress asongpen Rajendra Basumutaria phansi tiket pinangji pu jaipong ahawar Congress klembang pu bang phiatum arsik jit pen ke hangpon. News report TK News. Ronong homosti pen da mani kado kabe public atumanta la Rajendra Basumutaria phanke Congress ai vote ke pi phanke kado kabe ta mani ekeloge se mani pangrumta ke nitumke ani sibe tike dolo. Bangji non ke bangji ani tumangke la Rajendra Basumutaria kado kabe ta mani la public atumanta mani vote ke pipo pusike ani thelo. Ni mani teronong homosti mani lahin iriani prai mani gajeng mani Rajendra Basumutaria jeng mani Congress ai mani parti ni prai jeng mani mujang menane mani kasibo public pura jeng mani bijeng logose kasibo dongjobo आरो जोङो माने Rajendra Basumutaria देरहागोन होननानै जों माने हदायबो माने जों साहस दङ आरो जों आसा खालायदों आरो Rajendra Basumutariनो बयबो भट होजोबनांगौ कंग्रेसआव कैंडिडेट का डिक्लेयर ये बनो तब कैंडिडेट अकाउंट आना बा मैंने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मक्सद dan termasuk era presiden dan ACC yang seperti Johnson D do alang itu sedikit dan jala melu mono aku finance secretary sampai kining tu neli nama dan niru teron nanti tu kado ya pandan itu autonomous demand committee kan kami welcome kurisi first phase bang ini poripo si statement today's situation aku second part apa candidate aku tak lah bangke presidency poripo press statement. Both Congress and APSLC will be held totally responsible if the BJP comes to power in this year council election 2022. As both the parties did not hit to the appeal and initiative made by ASC to put an united fight against the BJP. Despite knowing the fact that both Congress and APSLC have jointly betrayed the people of Karbi Anglong and the Mahasau on autonomous state in 1969, the ASC have approached these two parties with positive thinking. The APSLC, being a one-man army party, could not assess and analyze the head or tail of electoral politics and thought that it could go alone to score electoral battle. This is not at all possible in the given political condition. The APSLC is also suffering from lack of internal democracy in the party. Therefore, the need of the hour is to democratize the APSLC itself. The SSC would like to remind the APSLC that there is no second or third division or compartmental division in electoral politics, unlike in academic examination. While most of the leaders of Karbi Anglong Congress, including its president Sri Sung Roham, are recent converts from BJP, the Congress members could not adapt to the principle and ideology of the Congress, and they could not easily give up their saffron trade. In fact, the present Congress leaders of Karbi Anglong can be termed as an old wine in a new bottle. By the time the Congress wake up from its slumber, it will be too late. The Congress failed to learn the lesson from the past election, including the 2017 council election, in which the Grand Old Party scored 0 for the first time in the history of Karbi Anglong Autonomous Council election. During that election, the ASCC told the Congress during the failed discussion for alliance that if we fail to reach an understanding, both Congress the failure of the Congress to come together with like-minded party to defeat BJP still lingers in the minds of the people. This time also, personal interests overshadow the Congress in the discussion for alliance, keeping aside the overall and greater interest of the problem of the common people of Karbi Anglong. The strength and positive character of ASCC is that the party has withstood the test of time, waded through sunshine and rain during the past 22 years of being in the opposition without surrendering, unlike other organizations and leaders. The ASCC also had the rich experience of being in a ruling party and also that of the opposition. This is the strength and capacity of the ASCC and its leadership. Even under the murky political atmosphere also, the ASCC has once again firmly resolved to take part in this 2022 Karbi Anglong Autonomous Council election to carry forward the autonomous state movement in the electoral arena by placing the following strong
bold and determined candidates in the conferences shown against their needs. Second part of President GSA. Sulu penal tu mana kecuali ini, kerana kiamai, mana tu polis tu ni pencuci piklo nasi. Mereka bangke, jadi tu ALCC otomatis tu dengan komite yang penon kewanji. Nah, selection notification tak lihat lo, so penal tu jadi tu kecil lo. Untuk si KPK political party tu sudah kecil. Dulu itu, soal mau penil tu ASDC ahin penil, tapi non kewanji. Karbiang Autonomous Council ay election kecepatan dunia kan jadi tu ayam pen ketisik dulu so perang bangke orang kita pulau ini pakai jadi tu doan bangke lagi ko doan ke anak bangke itu bangan itu kerja ko itu pen jasmine bangke politik lah bangke lah pohon je jasmine menang anak tu pulau Karbiang Autonomous Council namun BJP kacari bom asokar anjong si KPRMG purutan telah bangke milik tu ALCC Autonomous dengan komite yang pen bangke jasmine 2017 kan milik tu mana body bangke BJP kan PRMG kan tu straight fight all opposition different organizations ani tambe pro autonomous state like mandate kato ko ya song tu chingu pepsi bangke election hone tambe la BJP kan PRMG la so pen masih ni tu 2017 hin pen nomor ilo APLC pen tambe ni tu dui mana nomor ilo magal bangke cekat dak ko durat hekti poson si pudo pi bangke mangong pen la so si non ke bangke autonomous council election ni tambe dak bangke Congress ay Congress a party pe ditame rar kumating kahanga te pe nili tu LC ni pe apotai ni tu chingwa so pensi nan tu party lo diglong lo la bangke west kar pe ngom ditame dopo kuan make nili tu diglong lo pana tinda diglong lo nakan make nili tu sang la so pen make is kar pe ngom malam a Congress tu pe nili tu apotai chingwa lo semen bangke nili tu bangke 1/3 polisi le damna haputa sirke bakko sirke pel to thro bangke nan tum channel ke thom tame ni tum thom bangke ni tum ala tumhari express te ikasi ni tum ke ha te ikasi api khedong bata bangke api tu bangke is kar bengalong lang panglo dak ni tame disme donang ye pusi ang tum bangke tum bangka nganghe ko tame ni tum state Congress bhani ni tum jumingri nang tolo je da bangke untuk to dak press proxido dak tame nali tum ASDC pen Congress Alliance dui mah la bangla na tu state party hin kan make future no party ke soksi bang ni tu ta chimu la so pen masih ala ni tu mah hin pen kinan chingwai nang kok lo nang chingwai nang kok pen si ada hin tu chingwai lo chingwai det pen fransi lo ke ning Congress bisi ma thama ya sisi bisi ma solam sia andeng dam lo se hala so ri tame a phie bang ke ku chingwai thu lo chingwai sudah pen corona ni tu bang ke thongkaji lam Thom ke isi bangke socheng dhanta isi bangke dak dhonsri lapen isi bangke diopani nili tum pulo 1/3 banda bangke kre throxi pe throkel onli nasi isi MLA segment bangke hinni ne taksi me respected lapen esi namat kitu take high head bodenge lampin ne so si nili tum pulo si api bangke nili tum ke ha bangke Orang itu malah ke Thombeji pulau ini tu pulau, so ke Chokche, the alliance pulau tu lagi respectively, Jehoman Seroy, kadang mungkin lah sobat ke itu pinggulnya, terus Seroy lah sobat ke itu pinggulnya, ini tu mahin kenal tu macam cundiri bangke, nangli tu itu lah ke Thom lagi kere mah homosin itu cini, tadi itu cerai, kita orang-orang homosin yang bawa bangke isile nang pinggul lah bangke itu option pinggul, lah bangke. Porkanti mate puluhin ang pigmat lalo dui number pakai tipu dhonsri tadi tum cerayo coklo kere ma homos bitame sitala song pen itu aku option pilo dak bitame labang singhason mate lumbajong nang pinoi silesi kini hapu iskar benglong bukajang lo hitame ni tum pulo bukajang MLA segment hitame deupani nang itu nang pilo to ni tum cerayo nan tum aku ating pen sita nilip mate Suru putar bangke di tuhan elong nang pino. Lason pulo, laso pena masih ada nang bangke
ton te din to presiden pan thanam pu lam lo thanam lo apye bang ke kunang lo alang to mo pen na men ke than thelo ni nang lo pen se apye bang nang lo je na to ma la ke thom bel cherai jite hawre ga homosti lo ajam dipo homosti lo la bang ke langhin cherai tabi la so pen masih tegamo la sono bang ke chok che hayet adin nonata nil to nonata decide ni langa mela sebagai putacu ini anki wes kar mewa kongres tu kita me ciwango pakroy ko sibang la anda ko krede to asi ke kroy krede pena phiba ke nil tu mano bangke nang celang lelu ku sa phiba ke nang pacita kasi nil tu piju pen mulu cepeng lo tak ko tu mi hela nil tu ayas forum lo SDC KNC joint standing committee ni dolo udah pen gampang ni tu cerai tu lo la bangke kongres aphansi kongres atum sit kumban nang reject lo ko wes kar belo pula ciplan ko la harap ta dota li avelo dota ta belo lama se hata kita meni tun ka hata pa tan tu mangke du te khilu hata tan jo cinta pasti wes kar belo tapi is kar belo ta kongres pen ke chelangi Allah amin angela pasti athe bangke ke thoma the kisi chelang theng tu pan theng no si pan ke kongres tu edamen akurbus undap di pulau malah betul kan si bangke bimang mata la soteng dui nomor waktu itu masa bangke kicun jendela the bangke la bangke anculik mata bangke anti regional la bangso dolo anti regional pulau itu otonomas te la bangke anti otonomas te pulau kan kasi itu pulau kongres mata otonomas te nang provinsi song orang mana nomor bangke election hul bangke celak teke kasi thelong la bangke nasemet ang tu bangke la anti regional la bangso itu thelong la tu makarekta ke thong bangke la halo hokpet gitu dekte bangke to bangke family politics anu tin ek nomor ke family ametha pe alidar tu ametha a family bang adjust la ngati pe surima lo dorlo blodo la sopsi anu bi banji people anu tin alidar tame alidar me ni pe anu tin alidar tame na tin la ke chini po la silahalo de semera bangke la tum itu family politics la pe lubi centered politics lapen anti otonomas state mate anti regional lapen kongres tu mangga itu kemat hak son mal so bangke am lalo sampai mangga tu mangga anti regional pas tu mangga itu etamen bima mata lalo tu mangga kasih la so pen masih itu teke telo kasih la sesuatu kita men itu non otonomas council itu election tu itu ini wes kar bengo lapen is kar bengo itu me alon fin tan ana bangga itu ASDC hin pen bangga ni tu cepat politik yang lawan dia.